Staġun wara ieħor kienet il-kwistjoni ta' spazju fuq il-bajjiet. Ħafna kienu jisħu li l-bajjiet huma mimlija saru ħommhom u kummerċjalizzati bl-operaturi tas sunbeds kienu jieħdu l-ispazju kollu. TVM News żar 4 bajjiet popolari biex jarek dawn mhumiex ikkapparrati minn operaturi privati jew mhix organizzati b'mod li minn ma jridx iħallas flus għal sunbed huwa rispettat. Ir-riżultati kienu mħalta. Il-bajja ta' Little Armier, bajja żgħira b'veduti mill-isbaħ, kienet maqsuma eżatt minn nofs. Nofs il-bajja tar-ramel għal min irid jifrex ix-xugamani tiegħu jew itella xi tinda u nofs ieħor ta' operatur privat bis-sunbeds u l-umbrelel. Il-parti miksija bil-blat hija miftuħa. Minkejja dan il-bilanċ Marina u Steven li ilhom jgħixu pajjiżna 3 snin jgħidu li dan il-bilanċ mhux dejjem huwa ġust. They are quite crowded. But there are certain beaches you can go to that are a bit more for locals and not so touristy. Quite a lot of some places taken on the beaches by the sunbirds, and often they can be already set out and not people using them, and you have to find a space somewhere else. It seems a little bit unfair. Yeah, I think it's nice to have the beach organized, that you can have the option. But it's true that if you bring your own umbrella and things, sometimes there's not much space. Tal-istess fema kien hawn Malti li tkellem ma' TVM News fil-bajja tal-Ġnejna. Ara din il-bajja mhux ħażina, normalment dejjem is-sifejn toqgħod. Imma s-sibajjiet oħra pereżempju l-għadira tasal fis-7 ta' filgħodu jkun hemm ġa kullhom kemm armat bid-deckchairs u bil-umbrelel. Jien m'għandi xejn kontrihom għax min irid jikri u jintafa' fuq deckchair jew umbrella jagħmel li jrid. Imma jekk jiena rrid noqgħod hemm u għat m'għandekx nies fuq għaliex ma nistax impoġġi, mhux sew. Il-bajja tal-Ġnejna f'żona pittoreska fil-limiti tal-Imġarri hija waħda mhux daqstant kbira mill-bajjiet kollha hija l-aktar waħda li meta mar TVM News ra li kienet iffrekwentata aktar minn Maltin milli minn turisti. L-operatur l-unika wieħed fil-bajja qal ma' TVM News li s-sunbeds jingħataw bl-ordni u mhux jitqedu fil-post minn filgħodu. L-impjegat qal li bejn wieħed u ieħor f'ġurnata joħorġu bejn 60 u 80 sunbed. Mhux ċkejkna iżda hija l-għadira fejn hemm ma' 7 operaturi. Kull operatur għal impjegat li xtaq jibqa' anonimu għandu bejn wieħed u ieħor 200 sunbed li meta tot kollox ifisser li fuq din il-bajja in-numru ta' umbrelel u sunbeds jaqbeż sew l-1000. Minkejja dan kif jiġdu dawn il-filmati bejn operatur u ieħor hemm spazju mdaqqas fejn persuni jistgħu jixxemxu jew jilagħbu xi sports mingħajr il-bżonn li jħallsu. Turista Pollakka tajt li l-bajjiet hawn Malta għandhom ħafna iktar spazju minn dawk f'pajjiżha. I think it's enough space in Poland, like beaches are really crowded and Ta' Kobor ukoll hija l-bajja tal-mixquqa magħrufa popolarment bħala Golden Bay. L-operatur qal li fit-tmiem il-ġimgħa l-500 sunbed jinkrew kollha kuljum. ċar iżda anke waqt li TVM News kien fuq il-post li kull min irid jikri jrid imur personalment u dan ġie notat minn turist Franċiż. This beach is very good. We have a lot of people. I think it's the most beautiful beach at Malta. It's normal, no crowded. So we have a lot of space. We are good. Apparti dan fl-Adira, Golden Bay u anke l-Ġnejna stajna ninnotaw diversi faċilitajiet bħal showers, membri tal-għaqda tas-selib l-aħmar għas-sigurtà u anke spazji fejn persuna tista' tbiddel.